Tabe lako mairina solanasang. Ganna totamali kurampo ti dukun lanteinan kapenombanna puang matua. Kurre sumanga na langan puang matua. Pole parayanta langan kapenombanta. Ia motu puang talu sang buah banang. Umpentingan ayoni ilan Yesus Kristu narinding pala komi puang penamasalo untampe inan pentiongan anta tabu tu si misa ta laum pasikutu banne mai komi tabendan mak bare-barean umpakendek pak pudianta langan arangna kada masokan pasanan taduka kasalamaranta solanasang situru nanian jemaat nuansa etnik tamenani lamai pak pudian 65 ayat misa nama penduan. Kombongan masalo na puang. Ia tupak tunduanta umpotete sangan na puang tumangka umpadangi langi solalino. Amin. Salama dio may mintu to masalo. Narampoi morokomi kamarampasan lan pak kamasyan na Yesu Kristu puang ta. Sialula ko duka kalemi. May kami kombongan masalo na puang ta pada sang raban umpudi sa umpakalabi sang na puang unole pak pudian 150 kasera ya 30 selako patang pulo tunakwa o puang ada ina tulalan aluk mi pondok Angku kari tutui landak lako makatapakana. benna tangga kina angku kari tutui tusukaran alukmi Sia angku kanangi situang pitna akale bungkit. patete na unno lalalan pepasan mi Belana yamu papo layangku. pamalang lakoi kasaabiam mi tu penangku Sia dami palu lakoi ianan butu kadake. pati pero itu matangku dan nata apa itu mayapa tangke batuan Siapa Tuhan na dia nalangan mi. pamanda itu pangalumi lako taumi Tuto mati nuru rengkatuku tomi. pato yang hijau may kaleku tu
kadilang duan ku kataku. Nilan nama ilok tumintu aturami. Ia tu penangkung kamali mintu parentami. Patona tete dio kamaluami. Mau pak tongan tu mintu natau. Taben dan Solanasang. Taperangi tu garontok na parenta. Na kuami Yesu lako. Lapon no penamu siya mintu utang ngamu selako diatamu laung kamali puang kapenombamu. Ia mo te tuma indo na siya garontok na parenta. Na ia tu mak penduan na tu sama bangsia to, ia mu tu nakua. Lamu kamasei tu padamu tolino susi batang kalemu. Ia mu te parenta ia te da dua na penggaronto i mintu sukaran aluk, sia surana mintu nabi. Amin. Sundun rongkoku. Takana sai Solanasang kumua lantiat tuatu pura di boko. Pira-pira agan tani untoro tinting itu jona garontok na parenta tumang katarangi. Mai komi kombong masalo na puang. Tama ngaku kasalan jolo na puang. Tama ka dalam penahan tak kumua. O ambe dau suruga. Inang kikana say kumua taruk to malam makan. Tang pabelakan la tuo si turu aluk tupura mi pondok lako kami. Nenek mailu tu tangaki, mailu tu penangki, na mendadiagan megi igiran di olomi. Sia mendadi batu katitodoan lako parang kitolino.
totemo o puang. Rampokan pamadiongan penangki sisola mintu kapenasanan. Ammi pagar ikan puang situru kamasokanan pasak kemi. Imani tepang kabukan kami matang putuang narapa aman penanti tontong budi telah dikoni. May komitarang itu kada kamasokanan na puang belan namang kami ki mangaku kumba di olon atau tumampata na kuat tu kada. Ia mote na dipasombo tu pak kaboro na puang matua lako kaleta. Kumamangka mo na suatu anak tunggana tama telino anna tete dio kalena anta tuo. Ia mote agan na pak kaboro kumuata na kita mangkaung kamasay puang matua. Sangadin na ia tu mangkaung kamasaiki siya mangka usu anak na mendadi suru useroi mintu kasalanta. Amin. Larang iki talung taan sukaran aluk na puang alo totemo ia motu angka dipilai lamai surana Nabi Yehezkel, surana Paulus lako kombongan Joroma, nah ia motu karya bakaparanuan natonnorani Matiu. Apa dulu jome itu kombongan masalah na puang ay komita sangina ta masambayang. Ambe mamase do suruga. Muira kana temme lurokko na durang lulangan kan itende susah. Belan na sakit ang dampi-dampian na. Ia mo tu virus corona tung kasangan na. Apa tontong kan ni makure subanga mati olo malabi imi belanna tontong kan ni pamatoto solanasang susi totemo opuang maadino makan ni sirimpun la kami tetau milan banua kabusungan mi la tau mi joluto ongan banon na simisa misana na totemo larangikan ni kada masiromi pas sakekan ni solanasang opuang den noupa niate kada maseromi lam pamatoto kan ni lompa taru itu jana katuangki ondongan na si sola temanti mintu siulu rapu talang siapa nangki marupa tau pas sake mo kan ni opuang belan nasakka mo kan ni solanasang urang ite kadami ma te telasangan na puang Yesu juru salamaki. Amin. Bunga na Pak Basan Surat Madatu di ala lama Yehezkel
Pasal 30 ayat mak penpitu sailako ayat mak pensang puluh misa. Nakua tu kadan na puang. Mak rupa tahu. Ia tu iko kuangka mo koto mak kampana to Israel. Ia murangi kada sundi orandan di pudukku. Lamu pakilala tu tahu ia tomai tete dio sangangku. Yang kumak kadala ko totang meka aluk. Kumua totang meka aluk. Inang lamate ko. Apa tae mumak kada lamu pakilalai da naturu i tulalanna. Kesusito manasa ia tu totang meka aluk. Lamate na tumang kakadakeanna. Apa ia turarana laku tuntun laku kalemu. Apa ia kemu pakilala mitu misa totang meka aluk. Latibalik dio mai lalanna. Apa tae na tibalik inde tu dio mai. Manasa lamate na tumang kakadakeanna. Apa muliandokan mo tu katuamu. Ia moto mak rupa tahu. Mak kada kolako to Israel kumua. Susite tu kadami mikua. Kupatodo tintingangki sia kasalangki unti tinkan ia mo banangna angki bonong. Umba moralaki kua tuo. Mak kada kolako tahu ia tomai kumua. Lalelu kraka tuoku. Kadanna puang ta puang, tae na alai penangku, tu kamatean totang meka aluk. Sangadin na mandu na ala penangku, ketibalik ki tu totang meka aluk dio may lalanna anna tuo. Tibalik komi dio may lalan kada kimi. Bila nama apa riam milamatera, to Israel. Ya moto tu kadan na puang. Surat Roma pasal 10 ayat karua selako ayat 10 apa tuna kuatu kada kasih alamasean usunduni tuntunan sukaran aluk. Dak mi kaindanan len barang apa lako misa duka tahu sangadinna siala mase komi. Belanna minda tu unnala mase tahu ia moto tu usunduni tuntunan sukaran aluk. Tu belanna kada ia te dak mu pasandak salu lako rampanang kapa. Dak mu papatean, dak mu boko, dak mu mailu na ia tu sengakna kada sukaran aluk. Na lanasang molan te kada ia te kumua lamu pakaboro tu padanmu tolino susi batang kalemu. Ia tu pakaboro tae na umpabu tuan kakadakean padanta tolino. Ia moto ia tu pak kaboro. Ia mau dipolalan usunduni tuntunan sukaran aluk. Ten mito belanda miisan mo tu diona atuna. Kumua na lambi imo tu atu lamini tak apa malimbangun diomai kamamaranmi. Belanna totemo mendapi imo na namo tu kamakarimanan lako kaleta na ia tonta mane maapatongan. Membela mo bongi lama domi imo masiang. Ia moto sipatu tarampanan tumintu penggauran malilin anta angkaran maserona
tapak buno. Lalu mingka maloloki susi tu si patokna kemasiangna daan na si sola kamalaboan sia kamalangoan sia daan na si sola kasigagan sia kamabilanan sangadinna laum pokararang komi puang Yesu Kristus siada mi pasasua nai tu kalemi da anna masarang sama sarang-sarangana tu kamoraian susi moto tu karanna puang haleluya. Indemo tu kadanna puang Yesu tu dia lalamai surat na Matius pasal 90 karua ayat 95 salako ayat 20. Na kuatu kada ia ke kasalan itu silu mulako kalemu lau ko pakilalai podoiko si misa-misanan. Ia kena tarimai tupa pakilalammu sika dulu omoko suleto tu silumu. Apa ya ke tai na tarimai solam pole oko tau misa ba tu da dua di kuan na pudukuna tinde to sabi da dua ba tu tallu umpamanasai tu mintu kada. Na yake na tumpu itu kadanna tindek tahu pokade itu yan na to tama kombongan apa yake tak siawin na perangi da ito na butung to kapere siapa sima lako kalemo tongan kukua mati apa-apa tu miarai lan lino yamo lamara lan suruga. Sia apa-apa tumiko ka ilan lino ti ko ka duka lan suruga. Sia kukua duka lako kalemi. Ya kedeng komida dua lan lino sangina umpalaku baktu apa-apa. Lana padenang komi ambeku do suruga tuyan nato. Belan na umba ni tau da dua baktu tallu si rampum belan na sangangku. Dia duka na lan tangana. Na kuah Yesu. Yari mau pak tongan tumintu na taum perangi kadan na puang matua siaung kari tutui. Lante talu pa abasanta di Popenggaronto la misa akada nakwa pasananta duka tu kasalamaranna tosenga. Yana di Basende Jakarta di kwa keselamatannya tanggung jawabmu pula.
Ya, ini juga saya kaget bahasa Indonesianya, tanggung jawabmu pula. Ya, ya, ya. Keselamatannya tanggung jawabmu pula. Keselamatan orang lain tanggung jawab kita juga. Ya. Passanan taduka tu kasalamaran nato senga. Ya, magasa-gasa Bapak Ibu. Ya. Kombongan masalah na puang. Apa si tongan-tonganna passabaranna na benuri puang passanan tu Yehiskel mendadi toma kampana to Israel. Misa pekutanan to kita bahasa itu surah Nabi Yehiskel lina. Kuma Yehiskel ku pada di toma kampana ko to Israel. Tatande ko mga masalo kumoyate Yehiskel si sola to Israel mali di pali lako Babilonia. Berarti Yehiskel juga orang buangan. Masus sadu kaya katuan na, mapaadidu kaya katuan na. Apa matumbay na benni to tumampata pasanan kumwa to temo Yehiskel lamen dari to makampana ko to Israel. Matumba-tumba to Israel iko kudaka. Baila susito tu lilian na kenano. May kutana ki matumbauri. Napadadi to tumampata to makampana to Israel te Yehiskel. Sitongan na ya tupuang yan na pileki yan na duluki ta na salama dulubang atau maapile sembarang. Manas saya tu zaman-zaman na puang. Nah yan tabasay kung mga masalo na puang lan Yehiskel pasal atallu ayat misa sela koma pentalun na nang mangka mo di surah kumwa yatu Yehiskel mangka mo di pakande surah madatu yang tabasa mele to pasal atallu ayat misa sela koma pentalun na di sua ma'rupa tau kandai tu surah kubengko na buka eset sarangana na di mereka sara kiri di sising tama ya tapi di patama sarangana tu surah na keme-keme Yehiskel na kuan nama imam itu kayak apa teh ya manis seperti madu ayat misa selako ba pentalun dalam pasal atalu Yehiskel mangka mo dipasakka tu Yehiskel jadian na den ki mekutana ku matumbay na di pada di toma kampana toma kambina Israel tu Yehiskel belanna mangka mo dipasakka mangka mo dipasadia mangka mo dikomba-kombai. Sabaden si tete na dako telo lang kute kung mga masalo na puang da tiramban dako ya makukat di penggaron to susito mapenduan na matumbay na koy puang la koy Yehiskel kubengko pasanan lamen dari toma kampana to Israel belan na no kaapuang kesanggangi tetaunna no kaapuang kesanggangi tetaunna ya to Israel di bamo la ko Babel belan na dosa-dosa siya kasalanna. Tapi mira kana susito no kaapuang kesanggang ito Israel. Di bala ko Babel na mampu upange maabang pamarasan pisan jo. Na apa malairan manto. No kaapuang kesusito. Ya mo to na kualan aya 90 misa ya, pasal 33 pa abasan taina. Manasalan aya 90 misa ya. Ya. Tuna kuat tangan na iloram penangku. Kesanggang ibelan na kasalan na hindi tahu. Ayat 90 misa maakada mo kolako tau ya to may kumua lalelu rakatuoku karena puang tak na alay penangku ya itu kata Tuhan tidak sampai hati saya tak na alay penangku tu kamatian na totang mekaluk. Tidak sampai hati saya melihat umatku yang sudah berdosa ini binasa karena dosanya. Tangan ala penangku. Jadi kau mau masalah na puang no ka tu puang kesang itu Israel. Ya moto nadi ala to makampa te Yehiskel.
Misa duka pe pasal lako Yehezkel kombonga masalo na puang ton na di padadi mo toma kampa tu Yehezkel. Pa pakilala lako Yehezkel kumua belan na mangka mo ko di pasakka. Mangka mo ko di pasadia. Dadi si pato ko lamen dadi toma kampa. Ia tu mintu apa kubengko lamu pake lako padamu marupa tau. Sanga ko di inolilento. Ia tu apa mangke kubengko tu surak madatu mangke patama sadangamu berkat luar biasa itu lamu pake lako padamu marupa tau. Nah, yanna den padamu marupa tau ya dalam konteks Yehezkel ini yanna den to Israel sanggang belanna taemu pakilale Yehezkel ia turarana laku tuntuk jomeiko. Ia nadento Israel sanggang belanna taemu pokadanni lalam melo ia turarana ia tu penana ia tu batang kalena laku tuntuk jomeiko. Masang-masang aduka ya Bapak Ibu. Ya, masang aduka itu pasanan lako Yehezkel. Ya. Tapi misa apa kilala lako Yehezkel. Kumo Yehezkel, tomangka ko di komba-kombai. O Yehezkel, tomangka ko di pasake. O Yehezkel, muda apa ende tu? Jadi dak mu misa bang itu apa ende tu? Jadi yan nama tumba-tumba te Israel iko ladidaka. Komo masalah na puang, totemo di pa kilalan duka lako kita. Kumo ya te mintu kita to patongan, ya te mintu kita to sarani. Mendadi duka kita mak kampana siluta. Mendadi to mak kampana ki to Buddha. Mendadi to mangkambina ki mak rupa tau. Kombai mangaki. Batu dengki tu miku tanah-tanah. Kumu apa si tetena to? Ya. Apa si tetena? Sampai lana papasan di nak puang matua tu tetanggaku. Nata aku kutandai. Kuman nasanggang tu tetanggamu, oh iko didaka. Yan nasanggang tu sang pak jamamu, iko didaka. Tanga di pokada mo ke sanggang itu silumu, iko didaka. Nah. Ya, mbay me kutanaki. Ya. Tapi ladi ko kumbong masalah na puang, apapun pebalinta, susi mo yato. Ia tonna mangka tu Habel pate Kain. Nah. Salah lah. Indra kita papatian. Hah? Kainnya lah ya. Kain pate Habel. Ya. Ia tonna mangka Kain pate Habel. Semi puang. Nako Kain. Musang mana mo? Hah? Naku aku midakai. Memangnya saya ini to makam panana. Memangnya saya ini gembala, memangnya saya ini siapa? Tanya na aku. Kenala to temo, nala na ko puang pepayu tende piate Yesia mu di padolo dadi di kuamu kampe tu adimu. Da adua roko, siba. Mu pate pisan itu adimu, ta omi mu akui. Ape ko jama-jamamu. Kaseng keli pengamatua. Noke, palai ko. Tanga di paranorandong ko ikut piaya tu. Misa pa apa susianto. Jadi nang tak bang alasan tak bang pasabar nasidi tulatani melendokan jomai pasanan kumaya tu kita te toma kampanaduka ki padan tamaru patau. Nah, kombe mekutana ki apa pasabaranna. Na yate mati mendari toma kampanaduka ki padan tamaru patau. Pasabaranna komo masalah na puang yang mau tu misa tomang kami ki di kamase sia tomang kami ki di pasalama minda kita temo tu koi ku mo ta apa ku salama ta ebang ama masena to tu mempata laku aku o budaliu tu apa mangka nabeng kita tu mempata mangka pikina pasaka to tu mempata mangka mikina pasadia to tu mempata
Tanga di pokada mete kasalamaran, tapi ya tuto temo na bengki itu tumampata kakinan, na bengki itu tumampata kamanarangan, na bengki itu tumampata kamalapulapuran, manarang buang kada, maulelian, paabarang barangan, nah senga-sengaan na pato. Coba sina jemaat hitung berkat-berkat Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita, bisa kira kereken nih. Mitalu lele marinta jomanu na dibuka nih pata manasang tuh hitungannya tot. Buda patoro joselian. Pon apa tu mamasen tu mempata la kaleta. Nah, yang talang kui kumua, ta ebang lalan ini tuntu na pong matua ku malamendari na to kampana la mendari na to pakilala la ko parang ku marupa tahu salah kapua. Ya mo to di pokada lan surah Roma ayat karua pasal atallu. Nako Paulo makada dami kaindanan len. Barang apa lako misa aduka tahu. Baita saya gitu malah kaindan-indan. Tapi tidak malah kaindan-indan bukan berarti kita tidak kaindanan. Kita teh silu solanasang tomang kami di kamasei berarti ekstrimnya di kuah tona paindaniki puang. Tona paindaniki puang. Nah, yang mau ke Paulo lako jemaat Roma, dami kaindanan len, artinya supaya dami kaindanan kamasei tu padamu mak rupa tahu, pakilale itu padamu rupa tahu, pakainga itu padamu mak rupa tahu, ke tilenoki titodoi songkai atau den kasalan napogau. Iyan na ta pakilalai, iyan na ta kamasei, iyan na ta pakake kaingai. Ya mau tu disanga kaindanan. Jadi itu kaindanan tanyaman nak kumua pak barang-barangan. Tak syaku kulo mak karedi itamabang. Jadi tak syaku indangku, tak syaku tomban nak. Te dong sabeton namate nenek na tahu. Kaindanan tidak seperti itu. Justru ia itu kaindanan magasa. Ya mau tu kumua belan nato di kamasemiki dak talendokan kaleta jemi ungkamasito senga ma penduan na matumbai tadi sanga duka to makampana belanna mangka miki dipasakka mangka miki dipasake unnolai mintu apa ya aku koina bisa kata reken tu masih tu mempata laku kita salama abang kisah laku to temo jomai corona ya. Piranggaan atau Bapak Ibu ya. Di tengah lendu memataku tato temo tapi sekila kau temo salama asia piki kursemanga piranggaan atau na buda mentatiro lalu postingan tau nakabulangan nakabulurok ko yananna tapi aton namali di kaburo kita mempataru itu serona sangindan. Ya. Jadi mangka miki. Tak bisa melendokan. Nah, yang mau tu nakua puang Yesu lampa pengadaran lam Matius sida ayat 95. Nah, kuaya ke kesalahan itu silumu lakom pakilalay. Yan nata na kilala tambe polai sanga manemo misa. Yan nata tole tambay ta dua yan nanok ato ko pokadami kombongan dana ta apa dipakilala tapi narangi mo tau misa RT ya. Ikorite ko pokadan ko 10 to malen ako ikor pokadan 10 to mo lang kali 20 bangasya mo ya mo itu dasarna disiplin gereja dalam gereja Toraja. Tapi lah di kuah kumua nang pasananta solanasang tu menjadi tomak kampana padanta marupa tahu ondong pesilu uta nayan nama tumba-tumba di pakilala melo. Sekali lagi Bapak Ibu si pakilala melo ki na demmo jolu kaleta tu pak pakilala ya to. Pentalun nama tumbe tadi sangat duka tomak kampana puang ya mutu di kuah
anna tontong salama temati mintu tahu. Kusanga kombonga masalah na puang tak dalam penanta kumua kena ku baka mo misa-misa tuo lantelino. Digaragat tu tahu adang na kami puang tanga melo ke misa rite tahu. Tala silio kita la tuo misa. Na kuya puang kena tuo nasang tu tahu, kena salama nasang tu tahu. Na umba na kuat tahu supaya na salama na tuo nasang lalli manta sola nasang. Ya mo toko mga masalah na puang ladi kuah mintu agang katuanta lama susaki lama sanangki susi tu ya iskalina langka masusan ya. Susi kita to temo langki kamasusan belan na virus corona sia mintu agang katuan kutole paku kuah mintu agang katuanta lama susah lama sanangki tak na madin lame sakalangan ni laum pasan itu jona pasana na bengki to tumampata ya mutula mendadi toma kampana padan tamarupa tau la mendadi toma kambina padan tamarupa tau di kuaden no pak tatontong salama solanasang amin. Ta pamadongan penanta tatuku jola tu mampata tanan nongi satu kombong masalah no puang Mbarata ko empatete tujo na pasanan na bengki ito tumampata lantiato at tupura di boko. Keden ni temati isilu uta. Paranta marupa tau. Titoro tisumbang belan na dosa siya kasalan. Tapakilala raka. Tapamatoto raka. Karena puang totemo napakilala ki. Kumaya tu kasalamaran padan tamarupa tau. Doduka palepengeta. Amin. Kombongan masalah na puang may komita pada umpokada pangakuan tajoto tumampata ta mas sambayang solanasang susitu pas sambayang mangkanadan ki pengesu ya mutu ambe ki do suruga ta makada kumua o ambe ki dau suruga ki palaku anna dipakalabi tu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu pak poreami lantelino susi dau suruga bengkan itu silasan naki kande alloyate siapa ada itu salah budangki susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki siada milorang kan ni diroso sangadin rinding pala akan dan randan kan diata bulituk belanda kamu tu nampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Nalan di atunna tulaun sorongan penombata. Kadanna puang matua tula mendadi garonto usorongan penomba. Ia mutu diala lamai kadibilangan sang pulo karua aya 20 karua. Sia ia duka tu kamu lami penoloan lako puang tupak duruk diomai mintu pisan taata sang pulona bura padang siapa tuan tumitarima mo diomai to Israel sia ia tupak duruk ia to di penoloan lako puang lami ben tomina Harun tamenani laminanian kombongan 200 karuapuluh nang kasera angka mak pempisan selaku mak penapa tang leluk masokan mi puang. Tang leluk masokan
landang karang kipangimbos sama lele pira-pira tula tapokar lampas sembayangan ta ya motu agan katuan lante kombongan pira-pira rannu ondongan nalako tomatonta siluta tulan kamarambunan Batangkale ya motu Nyonya Alfrida Kalapadang, Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yohanes Loto, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, Bapak Julius Bato Sapan, Nyonya Purwali Alik, Bapak Anton Saladan, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Bapak Daniel Palobo, Jessica Palalung, Elsa Frederick Sarira, Bapak Darwin Salurante, Bapak Andarias Dare, Bapak Nicholas Mangedidi, Nyonya Maria Payuk, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Ruru, Bapak Pendeta Amos Patadungan, Nyonya Dorce Sampe, Bapak Anders Garin, dan Ananda Atalia Kimora Mantong. Itu yang bisa direkap majelis gereja. Budak-budak pato tapi takkan nasai kumua natandai puang tu mintu agang katuan nate mati tokamaset to takamasei. Dan duka to tu maadin laun tamui allo kadadian pamula loyate selako tanggal 52. Yang tu Bapak Yakob Bata, Nyonya Yuliana Pasang Utapea, Bapak Simon Tato, Victor Gusti Bata, Regina Sari Karangan, Mikael Olivia Mangedidi, Stanadi Tolanda, Bapak Parluhutan Gultom, Bapak Bernard Parantian, Rios Morita Gangga, Lydia Asibala, Nyonya Septi Lasma Ipani, Teguh Samudra Tambing, Diokhi Limbu, Alexis Tadeus, Nyonya Luise Pakombongan, Irfan Tandikanda, Bapak Martin Pangarungan, Septiani Angel Musuk Tabilangi, Bapak Gerson Pole Tandiarang, Bapak Antonius Tapa, Adianus Massa, Geral Maganta, Cristiano Pakulla. Ya, tabe ke den itu tangra apa di Pokada. Sia silu uta Mama Richard batu Ibu Yeni Solu tula male unanna marampe itu jona batang rabuk tomatuan na batu ambena taba pas lampas sembayang den nopa na mangka marampa umpapayan Mama Sena lako toma dadianna Malaysia Sule sangan na puang tu tontong lata pudi solanasang. Mai komita mas sambayang. Sipatu siel ekan ni opuang ma kurre sumanga ma pole paraya mati olo malabi ini. Belan na kamu motu puang sumpu mamase luka borok la komintu panampa malabi ina. Nia morato puang den nopak na yate kurre sumanga aki mendadi penomba ma abau pang den mati olo malabi ini unnolai pudi-pudian unnolai surak madatummi tumangka mo kinannung sia unnolai sorongan pak barang-barangan den no pa opuang naun nolai mintu tua paki sorongan lako kalemi la penangki lia pak barang-barangan la mendadi karongkosan opuang pasake mintu-mintu nato na ya tutorona pa jo batang kaleki solanasang la tontong du kami pasake Amangandokan ni kumuaya tumintu tomang kami komba-kombai indek kombongan keramat lami pasake umpana tak meloi tejona mintu pamenganna kombongan mi kure sumanga puang
belanna unnole kami nombannya temuiraka nadengkan itulan bano kabusungami dan dukan itu jolo toongan banong kisi misa-misa aki apa tontongkan nimi pasiala mase solanasang na yat tulaki tingayo tontong lamen dadinan tulaki nisi pas sambayangan laki nisi kamasian laki nisi pakilala ondongan na tu surak madatu mimang kakirangi opuang bengkang kamatotoran daangki lendokan kaleki umpasan itu jona pasanami tula mendadi tomang kambi ba tula mendadi toma akampa lako padangki marupata ondonganna lako siluki toma tuangki balingki laluangan banuangki simisa-misaki kikana se opuang kumua malam makan ni setang pabelakan apa kikana se duka kumuayanna kamu rondongkan ni unnolai penama sallo mila matoto kan ni den naupa na yatu mintu tau la tonto masakke mairi marudinding unting ngaye tuat-tuatu misorongan ni lako kalena patarro mi tu pandaranami lako taumi lan kombongan inde jemaat keramat mitandai si misa-misa na lalua agan katuanna lalongan banuanna joluinan nani mengkarang kiallo lado lugan tanan lajongo nalu tasik umba na ditetau minde kombongan keramat pasake opuang belan naun nole pak pasake mi lama uran tu mamasemi lako kalena anna pake tuo melo sialana pomalabi tu sangami ia morato opuang kikurre sumanga tu mintu mamasemi tu mangka mempayan lasanga minggu masenna na belanna ya tu mamasemi ya morato tu tontong pamatoto tommi mangandodukan kan ni kumaya tu mamasemi lan teatu la ditingayo tontong diranuan la mempayan ondongan nalako pira-pira tomatongki sa siluki tulang kamaramunam batangkale kamu lampas sakit tuwai kande siapa dampi kamu lampas sakit tu mintu mamasena siluuna tomatuan na anakna siya mintu toma akamaya den no pak no nolai mintu na to opuang iya tu kamalakian lanapa te tomatuangki siya siluuki ondongan na tiat-tuat tu temo opuang na temme lurokko na durang-lulangan ni tende saki itu disanga virus corona pira-pira motu siluki sanga dadiangki sito yang kan ni saya lako-lako na belanna sakiyate pasak kan ni solanasang opuang angki matoto unting ngayoy siyaun napa kan ni peladaran jome kalemi unnolai saki tang dampi-dampian na ambe mamase pataro duka pandaran milako mintu kombongan mitulan kamasusan belanna si tampe to nakamasei umba nani kamu tu tontong lampa matotoi kamu tu tontong lampa kilalai kamu tu tontong lombo karanilalan na kisorong lako kalemi siya kama kuasa mi opuang suluuki toki kamasei mama Richard waktu ibu Yenni solo tu lasule laum parampun melo itu jona batang rabuk nambeena opuang pas sakete suluuki soal anakna syamintu raputal langana den no pak nakamaya melo itu jona batang rabuk na tomatuanna namang kamarampa si turu pa aporeammi nan nalangkoli kelalan lasule tamateinan rondong ilako tutuna lalan angki si tamu sule pas sakit tu mintu kombong amilan teh jemaat keramat opuang na yate lakerangan na umuru na mulai allo yate selako tanggal 92 kamu tulasi solani den no pak na atu yato lasi tamu melo
Na kamu tula di sabu, sangami tula di pakalabi, kena tamui melo temati tomatuang kisah siloki, tuallo kada dianna, mendadi tanda lakos kalena solanasang, kumua kamu motupuang sumpo mase liukaboro. Ambe mamase, ya te kombongan milante jemaat keramat, ma rupa-rupa agang katuan nating ngayo. Ia tu mati mas sikolanna, ia tu lanna lupa zaman, ia tu taan apa napa zaman-zaman totemo, saya tu tomatuangki, tutang pabela mo, kamu tu laronnong isolanasang, lambukaran nilalan, tenduka to, temati anak siluki, tu mamali, laun tanan dapo, lau rampan-rampan ang kapa. Kamu tulang patironni opuang, den nopa na sitamu melo, anna ma'din untanan tananan dapo. Kama say di ka temintu tau minde jemaah kerama opuang, na tontong masakke, na tontong maupa, na tontong salama solanasang. Ya temati pak kamaya, tunangkaran tomang kami komba-kombahi di gente majelis gereja, pengurus oige, siya mintu panitia timlan kombongan, guru sekolah minggu, kama si solanasang ondongan na, lako da 2 tahun mi, Bapak Pendeta Amos, soba sola Ibu Yulia Tangalayuk, lami rondong allobongi lami pamatoto siya lami bengkakinan, sola to nakamasilang tanan dapona, den naupa nama kamaya melo, inde kombongami inde keramat. Ambe mamase den tenduka to, te kombongami si sola, lan lili na klasis Pulau Jawa, sa si sola gereja-gereja senga inde Jakarta Utara sa Indonesia, lan lili na gereja Toraya, pasak kekan solanasang opuang, tontong umbendanan komi, tontong umpakilala temi di taumi, tontong umpatala ambun nito jona sukaran aluk. Kure sumanga puang tumintu-mintu na. Tanga palambi sa tangupukan ni. Lompo kare mati olo malabi mintu-mintu mamali iki. Apa dolo mitandai mo. Namarannukan ni kumua mintu na tolami sundun ni. Ma tetela sangan na puang Yesu. Ia mo juru salamaki. Amin. May komita ben dan solanasang. Tarang itu jona peturona katuan baru. Nakwa. Napokadam moko etolino umbatumelo siapa tu natuntun puang dio may kalemo. Tae senga na sangadin na umpogau kamalamburan siya kamali kamarurusan siya umpamadiong penalolang si kadamak kapenombammo. Kasiluran lan puang. Kasih uluran
masallo na puang malemo komi umpatarui tekatuan pak kamasan na puang la tontong komi untoy mandai tu kadan na mangkamirangi pamanasai tu kamalabiran na puang lan mintu sulapa katuan mitarimai tu pasakena puang. Na puang mora umpamasakke komi siaung katirinai komi. Na puang mora umparangi komi lindona siaung katuru-turui komi. Na puang mora umpatirang komi lindo masokanna siaung pasiria komi kamarampasan. Para pak pasatu den tu warta jemaata para lu di parampulan tangata. Pelaksanaan ibadah secara live streaming diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pelaksanaan ibadah minggu mulai tanggal 13 September 2020 akan dilakukan secara live streaming. Karena penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, untuk itu kepada warga jemaat diharapkan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara daring sampai dengan kondisi memungkinkan untuk kembali beribadah di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita baca warta jemaat yang masing-masing kita sudah pegang. Ramporandan mo tu kapenombanta, sia upuk mo tu kasih rampunanta lante allo, mangka di base suru tu tanai menomba lako puang tu mampata. Mai komi tatontong sipakilala si angkaran si kadamak lan puang Yesu tapudi puang lamai nanian kombongan puang matua urrondongki.